就是在给我理解是这意思吗？Namhlanje umhla ka-2024 namhlanje umhla ka-24 Julayi ngonyaka ka-2024 ebuhleni bamaNazaretha kwakhiwa indlu yesonto yakhiwa uNkulunkulu wethu Shembe engcwele unyaze lwezulu. Ngalolu suku amanye amaNazaretha ayingcwele unyaze ayahamba akade kabizayo. NgoLwesithathu namhlanje 2024 usuku mhla ka-24 futhi uJulayi ebuhleni bamaNazaretha. uNkulunkulu wethu Shembe engcwele unyaze lwezulu. Akekho omunye uThixo esingaqinisa naye ngaphandle konyazi.